tātou malo. E taunu mai le tātou malo ua maea o na whaia isi o tō whinga. I le tūlanga o le whiwhiliina o se tasi e tau o vea fo ile nei tō whinga maualunga le tātou malo e ala i le komsina surfa inga e ngafa ma mata upu fo i wha. Surfa inga i ni mata upu e le o manino e le wafa whenga iai. O le ai ata tau o tangata te tō tasi. Ai meisi se fo i le pui pui ngom mata upu e angai. I mata ngā luenga o lo whenga i mai lātou. Peitai o le mau o le whainga malo whiwhilia. Ina ia iaile i o enga mau maututu ma le i o enga tāla whengai. A le whainga malo whiwhilia fau. O le la ua toe whasala lawi nai le nei awa noa. Mai te tala fo i le awa noa mo i lātou sa apalai mo mua. Tala fo i le awa noa mo i lātou e fia apalai tūlanga fau. Ma te tala le awa noa so se tasi lava. O le mamalu o le paia tama whanau o le tunu o lo i ailo lātou to mai atu o toa. Tūlanga o whainga whawai, tūla whono. E ngafa tauli maina mo i lātou e fia awai ma fia avea. E matulanga ko masina surfa inga, ta tala lewa no. Ma le whaua mata na whasolo le proses, e lātou le tātou komisio la whainga luenga le malo, le whiunga te tifono. Ina ia whasolo taulumanga, o le whasala lawina, o le nei awa no tāua, mo le tātou tino. Whabea fo i le tūlanga o le tātou hufuanga o le tātou suetu Sisili o le tātou malo. Peon sirfia ia ua maea fo i le taimi o le fo i sa vea. Ma suetu Sisili o le tātou malo le fiunga e fui mono. A fele, ia, e le fai titia fo i le nganga whaftai o le tātou malo sui fua wauna. A le fo i tama whanau o le tātou tunu o lolo na taimi. O asasa mailo na sa i le amataina i le tautuaina. O le tātou ofisa suetu Sisili o le tātou malo. Ma o le utatia nei o ngā te tonu o whiwhiringa. E ala li stoe sa i lia o sesi a tātou suetu Sisili o le tātou malo. Iei fo i ona whainga whaavai, o le tōwhinga le nei o le tōwhinga e anga i sa o le tātou parlemene. Ma o i nā fo i whai mai e tōwhinga i lalo. O le whautuanga le fionga le whongtalai, le komisio ngā luenga o tūra whantu mau. Ia ma se whautuanga e watu le awa mamalu le malo. Ia ona whatula i eila i o se tātou suetu Sisili o le tātou malo. A tā ua tele le nei tō whinga. Ono i e wā iri umai ngā luenga. O lo whea ngai ma le whono whatonu. O so se sene apa e whao ngā e mata ngā luenga whala poptonga le malo i ministā ma le pulenga malo le pāre mia mar kapeneto. O la tau nei, e la tau te sueina tusi ia. Ma la tau li poti atu le parlemene, e le li poti mai i le parlemia ma le kapeneta, e li poti saoa i tau le parlemene. O no le tō whinga nei, o le tō whinga whalwa vai, mai lalo tau li poti i tai le parlemene, so ai le pule a le parlemene, i li poti mai tu ina mai e le ofisa. O le suetu Sisili o le tātou malo. Tolu, o lo ua whaanga solo nei le tāpena ina o le wha mautuina o le tātou ofisa o le whono. I mulino, o lea e whaanga solo le toe whausia o le wha vai ato o le mota whono. Peon sirfia na maea o na whausia le whale whono whau. Pei tai olo na wha vai ua maita wina te tau na whaise ngā luenga. Lea la u whaile ngā luenga atoa. Mai te lelo na suinga o le ufatu langa ai le whawai atoa le me mawholafola le a si mate le. Le tū o le whalefono i lunga le teimina nei. O lea ua toe whamalosi, enforce, upgrade. Ia matula i eise tūlanga, ia aua nei toe a fia inisi o whawhita uli e ala i mana e nae manuti o si maama me wapena. A toa i fo i masuinga o le anga i atu i tonu mawhafo. A me se foi tūlanga o le whaalau le leia atili o le fufuanga ina ia malu pea le tūlai mai o le whalefono i lunga o le whaavai lea. Lona lua, o lea tau pule nei o le masina o mei lona whai unga e mai ai le ofisa o le fono whai tūla fono, Legislative Assembly Office. Ma lea ua fufuaina e tapena
lona umusaina i le taimitonu o le tatou tutuatasi. Ma ua whaatulanga ai le tāpenaina o le toe tatala alo i o le fono usu i le mauta fono le palemene, ma le ofisa o le fono whaitula fono. O nei whamanianga uma sa tātou mau me le malo Australia sa la tau whil tātou whalfono, e mesi fo inisi o pa anga na toe ala lofa me le toe whausinga o le tātou ofisa. Ona ua maea o na whausia whalfono ai le i whaia le leile ofisa e tua i le mauta. Tauna whaipo tu fono, le leile no whanga e fio i le whaile o tusi le fono mono no ofisa. Po tu fono, library, archive, me umawa pena e tauna mautua maupopo. Le lai wha pe umsa nei i le whai ungo me nga fua i le tatou tutotasi. Muli muli i ale ofisa o le ua whatupe lava e le tatou atunu. Peon sirfia nei tau sanga e tele, a o le taimi o tātou malo longo le fono. Ia, ona tau a ngā ila i o le paia male malu o li i mita mai te i whai pule, whai le ti tono whale ie. E le i mautu se whale le lei e a ngā i ai le tau mawhanga tipo o le lobby e tua i ai a li i mita mai te i whai pule. O leo wa mai ana pāsia kabineta, whatupe lava i tātou tupe whale o leo, lua tesi ma le valu miliona. Toe fausi ai le whale sa motele. Toe whatua e lava le whale wa uma na whaingoina le lua whatasanga kalapu. Lobby. Mo whai pule o le tatu panemene. Ma o nei tau whainga uma le ofisa le fono, lobby e whai pule. Ia ma le whaavai o le tatu motofono. O le a whaamoe moe e umusa whaatasi umo le taimi whaamanatu ele tatou tutotasi. Lona wha, ua amataina nei le stala o paieman mamalu Samoa i Samoa nei matunu mamao. E la tau te fia teu whaawhainga luenga la tau tupe le tatou valele. O le vai aso le nei ua te tala aloa i ai le tatou UTOS, pasir ka peneta le vai aso le te atu nei. E whaangai o ilo le tūlanga le paieman mamalu o Samoa. E fia teu whaawhainga luenga ma fia vea oe. E te shareholder le tatou valele. E lua tatou valele le ta pena e amata il tatou whamoe moe. Ai ono ua tele le mamalu o le atunu o lo ngā solo mai. O le lau te whasisila lo i atu ai, Samoa atoa, Samoa nei matunu mamao, o le ua tatala le avanoa. E fio mai ai, e whaamau whailonga ina lo swafa, nu umana la whanga malau tupe. Pe lava ona whaatala ulatu le tatou malo, lima se lau talai amata, ai pule o ele alulunga. Ia, ona whaatulanga i leo le awala o lo tau mawhai le tatou registration online. Ina ia mawhai po whea lava le itu o le lalolangi o lo e iai. Le stala, malafo mai lau tupe le teu ngā tupe, ma wha maua i loa, lau unite ua e teu whawhenga luengai, e leila loifo lima se lau tāla, o le tātou te amatai. O le wha moe le nei Samoa ma lau tāpoi mai. Ia tātou lima whaatasi uma, e tātou company valele. Peon sirifia, talu main tātou tūtoa tasi. Ele o longa lava o na tūla i le tātou company valele i le mea e te tau na iai. Na e sila le lei le Vasa Pasifika, pe o fiti le numera tasi le lātou taun whainga. Ai sea, o lo mautu whainga whaavae, me leitu la fono, li mataita ina le awala e te tau, o na whaatula iai investment whapenei. E le te tau, o na whaatino whaporkiki, e taun whapine ma whanga ioi whapisinisi. O le lau tapa aire pa ia malma malu o Samoa uma. O ai e fia whai sea le tātou vale le tatala le avanoa. Ma o le whamoe moe fōile nei, ona o le atina e au ngā mo tātou uma. E le ngata i Samoa nei, a le pa ia malma malu o Samoa lo lalampa pa au i atunu mamao. O loutou sao lea i a manu vau. E le ngata ina whao ngā ai le awala, whaingo fia i loutou malanga mai. Awa e le upulea, wa e lau sea le tātou valele, o lono winga. Wa e pule ina le tātou valele i ni vaenga wa iei o sea i to tonu.
o le tūlanga le e veai o e ia mawhai sa whanga ia po le shareholder I tonu le tātou pālele. O te whiwhi lava e whailo atu, ta tala le avanoa Samoa uma I nei, atu no mamao, po whele tafo le larolangi, a tātou tue tere noa atili ai le whamamla maina ma le awala. I le vai aso le nei, o la atu watu ai le UTOS, o te manatu e tauno mai le UTOS e whamamla mai le atunu le awala. A le ua pa siar cabinet, le awala, whaatino e lor whamoe moe le tape na ai, a tātou company valele, ia wal whamoe moe, mo le whemalanga inga I le ea. Lima, ia tātou te langona whatasi le anganga whanonoa, ia ono le tuua I o le malo I le fionga ia Honorable Laumtia Manu Rinko Presel, o le fo isa vea ma minister kabineta I le nofo inga na mai nei, tulanga masani le tātou malo o le momodi o le anganga whaafitai, I ona tō sauninga malona tō teimi, e momodi ai le whaalo muli o le tātou malo, e ala e le ngate le seleni mo lona sa, e whapena foi na ole o le fata lona pusa, ia matulanga le ave o le tanga vai le malo, e whai ma whaalo longa, ma whaalo longia, o lana fo I soifua o auna mo le tātou atano. E vea nei tū la, ma tō le wha mai senga le whaletua ma le nofo alo, ia me se foi le tū malo sa whatalua, ia ono le sa auto whiri mai foi nei tausanga eri ma vai atu. Awa le tautua ino si o tātou atano. Talo e au tau ola o whangota, nei foi se si o tātou atu whamaunga, ia e el taltununga, ia ua whamanawa le tua, aluenga le fo ia ona wa fai o malo. O le me muli ia o le aso lulu le sa malanga atua I tutuila ma manua. Ona o le vala ulia whaapitoa mai le fionga I le Kovana City o Amerika Samoa, Lutena Kovana ma le whainga malo, Presidente il Senate, me se le fong vetelaim tutuila ma manua, mātou te o atu o no le ausia fo e tutuila ma manua. Se tasi o whainga fau, whao popo I lato whainga o iei a walfa le atili o lato sota inga penga ta whai langi, internet and connectivity, mōl wha le atili o le lato wha moe moe. Ia, ma le nei wha moe moe le se wha moe moe le titi. Ua awai mai le se tasi fo company lau ilo la langi le Kuko International. Sa matu whilo iai ma le Vice President o le Kuko le Rarolangi. Ma sa whai eifso ta inga I le tā ua tele o le awhia I fwoi o tātou I nei. O la usaini alo iarwhe ngai ngā tutuila ma manua ma le Kuko. Au wha moe moe se vai tau ia Februari mati. Le anga I mai fwoi mo tātou I nei wha mautu ina. O le wha moe moe e tausi mai e toso mai se si ala paipa fau. Mo le Kuko connectivity mo tātou I Samoa nei. Ia, o lo tele lava fesota inga vāvāla lata whapea, male talitonunga, o le tele elelei, o le tele tau ngofiai, o le tele sawa male le ile o nang, ma le mafu anga le nana mafu ai o na matutu va ai tutuila, a toa ai manisi o fesota inga vāvāla lata, I le vāla kampani o lo lato va ia, fesota inga I tutuila mamanua. E maritato whala popitonga o sota inga I Samoa nei. A mato malanga ai ma le whiunga ngasiata. Minista o ntanga luenga ma le ripursili a Europo. Ma le wha moe moe. Ia fausia ni a inga, ma le lienga, ma ni mea mau maututu e wha le lea tiri el tato Communication Services mo Samoa. Siri foi nisi polalme la amai ai le na ala leo. A leo wa iri tatu ala leo. Mo le sila fia le atunu. O le ala leo le na tatu sauni uma iai fai na whaalu ai le fitus fu 5 miliona a le tatu malo e le o tau aveina le tatu malo. Na whai el whai unga le whai ngā malo o tūna I atu. HRPP e aver company lea e whata moe wha private company.
A lo lava tele tonu company la po ma me fa penei. Tau lava nei tau nei lalo le vava ai ngana malo. Ai sea o ina e ma fa iai le malo. Ona fa tonu fa fi tauli. Tau fa manuanga mo le tonu. O le taimilane nei. O le lava tātou te mori mawina. E whai o le taunga tā o tātou so ta inga connectivity. Ai le o tūlanga le lei mai lava i le mea whape ai. Ua opo sa mo le 4G ma le 5G le aru te mine nei. O lo o mai tauina pea. Le tele o le whaafi tauli. O nei le o sopo loa sa mo le tūlanga. E ngā whatauli mai nai le tūlanga lea. Mai a tonu le toe toso mai o nisi o wae whaasara lau fau le tunu. Yeah, o tire whai atu le Kuko. Kuko is one of the biggest international connectivity company in the world. O se atunu, o se company sili o na tele. Lona wha tūlangana o la tau e tirere la tau sao i tūlanga tau so ta inga i lunga o penga ta whai lanki. Paua al mele tuli matai i le tātou malo. Ia maua uma ele atunu le awa unanga le lei taungo fie to zauzawa. Ina ia whaingo fie ina whaia tātou connectivity ala ia onga, whale mai, wheso ta inga, o a uma mea le tātou tena nau i le teimine nei ina ia maua. Paula le awala au te manatu, e te tau na tātou a ngā ia whaamalia ina uma whaafitau di le tātou te whenga i le teimine nei. O le mtau pu mona antana no ina le malanga tu tuila, ma usauni le kuko leo mai nei ia Februari mati. E whaatau nuu mai le tana noanga o le tapena. O le a fufoina foi le whaatala tana noanga ma le tātou atoa Samoa. I le vai asolo na lua, vai asolo na tolu o mei, a ngā fua ai le tapenanga o le tātou si ngā fua. Ma ua tele mta upu whaatala noina ma le whiunga le riko vana, lona mua. O le wha mautuina le puipuinga o le tātou security a le whalau whasaina. E mei se le tūlanga o le puipuinga lava ina ia malu i whawhe mo malu i whare Samoa. I le au ina mai o whawhitau di SS. I le teimine nei. Au le toe ngā tia le tūlanga o lo iai le tēle le whawhitau. Pea ua tō vai Samoa nei. Nela loi fo tō valus fultangata le tā fia taitang malala. Ua mata na o le whala uwa sa ine whatau i sefe pankeke ma se keke pua. Mele walu te min nei. Ua whatau mai tonu o whala loa. O mana o whatonu ina le mtanga luenga o leo. Tanga luenga o le laisene pisinisi. Ta puni uma whala loa nei. Se i laisene. E le te tau na lato whaia nei a mionga whape nei. E watu laisene whatau ai o loa mo le manuia o lato pisinisi ma mea. A o lato whatau ai ma o loa e le tala whenga i masoli al tū la whono. Ia, o tūlanga naua manatu ai le a moe ia sa tau pule lava ma le fionga le riko vana whapea fo i tau rumanga le tātou malo nei sa malanga whatasi ma le fionga le riko msina. Ina ia whaia ia inga whapitoa e le ngata i le pa lele ma meo lo fela wa i mai ai ia tūlanga o tangata e o mai aso taitasi. Ia le tātou astofi as whaleile lea anga iai le tūlanga o le tātou waa le alu tu tuila. Sa whatara no ina fo i le tūlanga o tātou pe mita. E lava wa tala au lape sa masani na whawhainta i poti leo, i poti whalimai. Ia le tātou taisifuru aso fo i lea. Ia ma ono iai wha moe. Ia e whatala tu lava tātou taunu ul mele o le free visa. Pea maa li ei tu tuila. A uia usa uni mele asa o loto sa mona lua. A wal meta te pui foi langa i le tutu sa umatangata. E watu foi le avanoa ia a matan abuse, take advantage a isi. O le so sa ma whilo i fia ia ma whilo tusi au o le tātou forum. E foi sa bea ma perestene.
e malo na ru e no fa pito mai ma te filo ia ono le fifiria fo tato fainga malo fo tera no am fa so im ta uma e manui ai le vasa pasifika ma e langona le ngang fa ngai tiol fa va ina mai lo na temi ia sa wa i filo ai ma sa filo i fifia i le so nei fa tino ia le tu mau o le lango sa mo i mata upu uma e le vasa pasifika mo na taita. Tasi level fa fitingo ale anga i maua le file mu ngā lue fatasi. Ma maua le tūlanga o le feo o ea. Tei umo le pasifika. Ma le manu lau tila na Samoa. Tātou o le atunu na moa malai. Ela le tūto tasi o atunu umo le pasifika. Ma e tau fwena la mua Samoa i le tūlanga o le wha mautuina o sotanga wavala lata nei i atunu umo le pasifika. Mai o le sa fa tau nu wai nai fono na ini le ofisa. Le so foi na tau nu mai ai le pulenga al tato Stakis mai Amerika Samoa ia ele ngā tia o se tasi fo ni company o loa lana ngā luenga le lei mo Samoa. Ela le awinatu o tato tangata whenga luenga mo Amerika Samoa. O la ulava mau e siri atu le manuia o ngā luenga whaavai teimi i tutuila ma manua. Nei lo se si ame o le larolangi. Mo mua e le leile tupe Amerika. Tasi tupe Amerika i o e la lata le toru tā la, lua tā la ono fitu vat. Rono winga i le whaatu sa tuaria tu laulava tupe Australia ma le tupe New Zealand. Al tupe Amerika e te lelo na currency, exchange currency mo tātou. I le ngata i lea ia o le whaamautu ina lava o le ngangana tata Samoa ia ma le tūlanga o le sotanga na tolsu minute. E le mamau te le atu. Alatu ai tutuila pe ia o lai Samoa. Ia e alatu le Australia ma New Zealand. E alatu e whee moa ia tole mea. Asu solo whare kalapu. Ia mataunu i mesa le masani ei tātou nei. Se mal whai unga. Whai le me se local whare pui ale o le nā. Ia tu lou lava ua whano le ala. E tau te vai e leila loifo loso mon tupu tino maali liu. O mantu e whafo i mal tātou atanu. Tiutu le malo whautu atu. Ia e meise le tūlanga. O le pui ina o le soifua manuia, soifua lau le lei o tātou tangata. Ia, le lana whaiwi nai fo i le whontanga le aso mal tātou Stakis. E nei pulenga atoa, ia mal whaamue moe whono whapito mal kāpenete le aso lulu. E whono le tātou pāle mene le aso atai au, o lea ua whaatulangaina le whaamue moe. Ia, e whaaua wainga luenga le tātou pāle mene, a wāle whaamue moe o whono uso Samoa. Tulanga masani peo nei e pea tātou whonotanga i aso masina taitasi. Mai o le a whaatulanga i pea le tūlanga o le whaamue moe lea. Nei e whaawau pea le whaangaiuina o le tātou pāremene. Ia me se fwoi tūlanga wāle taua beino ngā luenga mo le pāremene. Ina nei fwoi masina. Ia, na manatu lea le autustala o tātou whasisilanga na. Manatu o auto malamalama uma. I letu e tau whesiri fwoi sesi. Ia le uma malama lo tau whina ngalo wāle. Whaamue moe o le tātou ngā luenga. Ai moli atu le ngang whaftai tere sa moa le nei fiafi. Ia, tau awe me ina o le tātou polkalame, ala tātou talame wha solo. La whatu lewa no, tātou autu stala. O le tai awa na le lata fomo ai le tu malu pasale le amai lua. O le mamautu ho ila ia le whai unga le ali tu malu ato sama to awa i tu. E le mana na au ila fio mai ana le se katifio ia dia mata tai fomo o le ofisa fono wha abai o le tu malu o le fio ma. Ia o le umala le ua tātia ia le kina ngalo le tumalu. O le ua manatu le a sāradia mai lau fio.
ia e mamoli mai fo'i ia le whaaiunga wa au tasi ia i litu na lo o le fesili la lau pionga i le teta i le tunu o le asau sila ia i le tau ia pasani a hafa muna le te loa uma o na sau no ni o ia lau pionga i le vai asu o mapai ia pe wa la o na tui fesili ia o na ia sa whaile fono le tunu i le tai awa na le hafa muna Aftai, o le mea siri ma le tāua. O le alafa pēr mai mate whira. O le mea mānei ele nā. Manatu na ona whela ua i autala. Ai le ise te mea fio mai le pa i o le tu malo. E wha malamala matu fo le pito le malo. Le tu malo lea. Tasi le tu malo e ese le malo si o le ngalu ngalu o porkiki. Na ia fia i tonu. Mai e le lai titiri mea le a fia o le o lo fifili atu le malo. Taula na fia mai la to umai, fea tu fo i isi tu o lalo le malo. Fa malama tu ngalunga lea e le o manino le teimile nei. Awa tato vaina le social media matua inga le alu. Te le ia le mele o malama mai le tu malo. I le vaai, tiu tilo, tangai, ma le mea o lo a ngai, i le wha moe moe, o le vasili. Po au fia umali tu malo le tau pule pe nau iwa. Wai le nau iwa le tupu le whaawelawe i a mangele. Ai le leia leo mai si wha le po feo ta oto mai i fina ngalo. E peo na whai atu. E le wha e le whai tu au. Pe whai ele malo se whai unga le anga i se tu malo. O le lava na watu leva noa e wha atu langa i la tau. We e fia au ai i le tāpenanga, borfi whirina o te telefonu. Ai walawa lau saunoa nga te whape mai o leo, mai le tu malo, manea. Mai se matu whale, a mai mamangele, mai latou na whaia umasusu e ngā tua inga ia, e la vea ai le o le whirwhiri atu le malo. Ma le mafuanga fo i wale tu e whirwhiri einis, ona ele i apalai le latou sui whai pole. E manino ama malama tūlanga lea. Le fau te vai atu lava i upenga ta whainaki. O la ho e whina mai sa palai. Ala manei lea. O lea mai la tau na whaiele interview. Ma mai la tau maulanga o le kiri va tu o wha maunga na mai ele. Leo panels. Ai manei le na tatou ngonai i. O le la fio mai pai o la insalva lasi. Wa pe wha pito o ngawha ia iwa le tau. E no mai la ia. Paula vale o le mea o te mana e turi matai. Aua nei wha polo kikia le wha iungo na taupu nei. Te lo lava o le tele ngalu le alu o le lava ilo lo umai lava sui o le chapipi ma sui o le fast. Aua uma na whairwhainga wha vai le vanga wha ufai. O le sui o le vanga wha ufai le fast e teita ia le bloketi. E tau foi lana longu sa ia le pule mamaruari in whai pule. Whainga wha vai e wa watu. Ya. Tati ai la ia I mole nei teimi se I afio mai pa I le tu malo. E no mai le matu whale pa mamalama. Malo whaftai lo fionga I le whamanino ma po o le tau pua le tu malo. O le sila ofisili whamanino le fionga I le lipani. O le tofina le o le sili. O le ola pe wani ngana mua tu la rona pe patu Mr. Paisano Jela. Le hona whamanino nei lau fionga I le tula. O na tula I mai ela ia o ni fesili wala ngalanga ia finangalo na kare atu. O na ele o toi na malai, o le afionga ia mauma. O se tasile o lo ia sa tu malosi. Mo mata o kutau whamasino na ngai na tau whai e whatutu le tu samo o tasi. Ni e wato fia vea ma lo isi. O le fesili la o tula I mai lau fionga. Ia, po o le ase pe whapewhia o na ensure la ofio. O le atu to atasi ia whai uma whai e te maita I o tō fia e vea maloisi. Ia ai leo lo o manino lava mai leo tō nā tia fo. Ia lona awai lea I le tūlanga lea I le whina ui. O ta o koe vai na whau whaia o le tō fia whamamua. O le tofia ina le loia sili. Ia me se lo teimi o ule teita ia na tanga le ngama le vaenga tonu le eiti.
o le tangata e sili o na ave il whatuatuanga le vanga whawhai. A whai e te whatuatuaina se tangata o le na tū mā lo o le vanga whawhai i ana whautuanga whaal tū la whon. O le tangata na e piki. O lona tiute ma le tau a venga, o lona tūtua tasi ma mea, o mea nā tau ia te ia ma le whautuanga sao e tau na mai. Mai o tūlanga whapea, e re mwhaina e nofo ma piki mai se tangata e te le lopo oai. E te tauna e mauti noa le lei, o le tangata le la mai, e malu ele malo. Mai e lo fo i e sao umana whautuanga e whema i ate oi. Ma le tangata ua lava i e lo whatuatuanga. Ma le ala nā lo whiwhili o maunga. E re se maftanga ana nafi. O le tama whanau fo e le atunu ua lola na tautua le malo. Sa iei fo i tūlanga o le AG momo. Sa iei le NB o momo. Ia e te tele fo i mena te tupu le nā teimi de māfua. Ia ona vāl fo ngā va. Nā ruloleo ia whailana ofisa na o ia. I le vai le malo ma le tangata sa tua i el whainga malo. I teimi o whaafita uri ma le whina wino malo. Ia nawa sa uno. E le whailana o nofo e mai se tangata o te masal saro i. Wa foi le la ulo le tangata le sao whamaoni mautinola na whautuanga le la mai. Sa manui elva ng whaufai. O le o se e male malo. O lona winga. E le aisa na whautuanga se e mai le malo. Ma o lo ule lava la ai ui eita o lumanga o me uma. Whamoe moe na o le tangata e whaatuatuaina. E le whainga malo. Se fo mai ngai lau whionga le i paluia. Whaktai le atua te ru mai whanuana o whainga malanga mai tutuina. Ai o whesiri mo lau whionga. Le awa mo li atu le whaipui o hei singano lua e tau wā mo whainga pāna tau titi. Ai le ia loa ia le whaalea o ngā ina o luna fo i palumeni. Lau whionga o sfuta o sanga o avea o e ma whonga whitalai. E mawhai o na whamanino mai le prosesi le vai. Whamanino lau whionga. Ia, nā sao tō si le fia o le aso tō na ina mamoli alo i atu ai. E whionga motu pua Henry. I le vai whai, whātuatu i le tūsa mautasi. Ia, mai e le se fufuanga na whatuatupu nei. Nau malol pālota, anga i mai sui tūtō tasi e tō lua. Mai singano no mela lua. Mai sui si umu. Na mana na o loi o mai loe e join le vang whawhai. Sa au tā whia, ana ilo na mafu anga se i seto le leile malo. Mai ia iei le teimi sa o le leile whatūlanga i tūlanga ia. Ia iei ngol tūla whono tū mau. A whai o le te tūtua tasi, a wa e mana o loe sui lau pati, o lo awa noa tūla whono tū mau. Iei o na au lape. O lea e whaatali merifono umorol tato press conference ia na walora le whaatali merifono le. Alvanga whai whaatula inta apu le te fsiri ai. Ala wa ia na manamlama vere i whainga pong saa ele. E le whionga le li whai pule lana whai unga. O lona winga a whapeo lona whina ngalo lea. Te loe e ilana whambawenga e whaitai au. Nā wanoa ile o lona na fōal tūla ngalo ia. Mai o lo whaatali nei a mai anil tato whono talanoanga nei tato press conference. Ia nei loa wiri i lei o nta upule mo tai au le whionga le whongtalai. A lewa mai ana whaatino lona whina ngalo. O le whina ngalo le tu malo. E saulo i nei. I le whaaste whaatula ngai o na to whinga. Ia ma avea lo matangata sui alo ia. E le toi umain mele o sau wha i rungo lau papo fe punga iei. O i, e mauti no ai tangata ua sangatonu rona whina ngalo. I re ma ngalo pesu a lua pe ti e rungo lau pa. And don't go where the tree falls. Confirm loa, whatau nu loa. Le lau whatau nu e sui vaisingano lua. Mai o te loa e whaila na whai unga i le aso ata e fua il polkalame a le whionga le whangatalai.
le tūlanga o le telo mta upu i reisa. O a whiai amatai o na whaia drug test mo public servants. O leo fasol. E wa umana fasala lau le fiso leo, fiso fui mu. O le fasol. I le tūlanga o te tele, ia, o le mea te tau na whai. Mai o uma ia tato uma, everyone. Tato uma i tā pe whiura le paruni, pe futi le lauru, pe futi le puisu, po ferme swipe pari mea. Ia, o le whamai mwere nā. O te whaftai atua le pelestene le, au whaita wale la iti le tunu. Ne wo vai atua mai le latu la lango, io, o le whamai mwere nā. Whamai moe na ina ia la lango whātasi. Langa e ei taxi mauti noa ia o lato ue whaongame ia kiriva. Awala nei la vea i lato ia o solitu la whanuma mea fi e lima avea vele fua. E i lato o lo whatu langa atu whamai moe mo lato. O le tau pule atu le maa lorsi tanga mo ave taxi. Ai ali ali mai la me whapea. O te leilo la pola me la whaitu langa lea. A le wa umana i eile fufuanga e tauna iei si tanga mo a pasi ma a taxi ma mele mo lato. Alo winga i kupe wave lea wa kiri vair mele o whakuri ala uri i mele o vai atu. Ia, nana whapena atu. E na ngona foi le nganga whaftai o le whai mai nei sa moa le fono te le lava to ina umo le kalesia e whakasa. E o fia ila lulangi atoa ma Amerika sa moa. Sa whain mato tofia nafi, mato wharsai ele mahotu. Sui la whaalongo le approach a whaiwhiau. Wala unga mai le au telavou, ma le kalesia. E warn i le drugs. Ma o le mea tonu le sa mo o i whaalupe o nau mati. I le whainga pā anga le malo ma le kalesia. I se taimi la tau te whaonga ina i le pule laa. E la unga i le upo le tua e ala i whala uwhasaina ma mionga matanga. Ma e muli e toi mo ngā lofa i luisui o le fono le nei mai aso. E ngā iei ta ma umo le kalesia to ina Amerika Samoa nei matunu ma mau ma Australia ma New Zealand. O le anganga le o le tatou malo. O wa fo e ururu ma ta fo lau. Le upu fola e ala i fola au fasai. Ia, ana isi matou tofi an nafi ia langona le anganga whamama venga ma le anganga o le ua apo i le kalesia. E le ngata in whai tau tātou daily reading ia so. E tutu mai e la ma le mea lea e tu langa le au whai keke pua ia ma le au whai pankeke ia ma le au lava vale ia e whai i whaala whio i mele o leo. It's bad. It's really bad. Le video le topa pule situ langa le topinga le saya na mai ai se mu ole ko ye ma se wa le pa e wa fe lo sa na le te pi se mu se sa na pe pa ma Io e ser me al nei tati popole di mele le tala oso, tala ole, a vore stala. E le sa ole a mau, ole loma la fatal tanonga pestato si si le mai. Pesta is next on the line. Ia le la toso mai le mele i dunga. E le i whaia sa ma utala ma la ufana au le po la la tofina ngalo. Tu lau la vale o mono ufafitai ana nai. Malana po au nang. Ia e tati o pel tu langa le ia se si whape ato toa. O le ufafitai ana la o nanga i meu. Se se na tala. O te le i whirwhiria le to whaia apuru e vea ma press. Really, le tatu press secretary e le ai o le fa solo po o tangata tonu tal fe ngai na to ro fa nga lenga te mini mo fa mo mo a te le lo foi po ai tu lo la o le ngutu o so tu lo la wa ma fu ai na se fu na tala fa fonga me le tu ai le sa o le se to fa do yo ma le le ui ma yo fa mi se la ya le pe e liki mai tu au tanga ta penga penga ma ia o lo turi mata i pe
o lo tuli matai pe le tūlanga le langa e maa le ale le tūlanga le mo le tunu. E o atu le leo e pu e mai le au main distributor i o le drugs. A mai ala tō telefoni. A lai tō tonu le Warren no usaini e pu e la tō. O la le mena. Internal matter. O la e lono winga la i leo lai tō tonu. O la e tau i drug stealers ia. O la tō le next on the line. A le leanga le mea. E alu umai lava mana tō. Le fa solo ti e reita le malo. A le tūpito i siri na danger le mele. O le watu leo le fatali mai. Tō le mele na vea le tamano peni amina i o. E la tu peni amina la e ama le tangata le na fasiotia. O le mena e o i mea. Mai o le ungo le tangata na te whaalataina le malo. E o la uoki. Ma tō te letu mamaina le mena la e whaisuasuanga. Tō lua nisi o leo lau whaisuasuanga. Awa ni whapesa sia le maua. O le telefoni na transfer i na i le me le telefoni al tangata lea. La ua maua. He will be out soon. Ma o tangata ni, tau na moria ma ve kaloka. Whatever rank they have, le o viso leo. Tangata ni, o lo lato whaia le lango ino me se le tunu. Ma leo o mate tu le leile o viso leo i matua i focus le leile mele. E danger mo leo uma o vela o whana umale wha ia. Their name is on there. Because they are restricted, armed by the police. Alala le mele wai, wale wase me tue malu. Le foi mate tu lava i lato o lo whaia le mele o le mama i tu o mele malo. Le o whai atu o le tangata na te whaalata ina le tunu. E o la wafu. Mai le se me fau. Le se me fau le mele. Mai o le lava turi matai po lale au wala taun whaton tonu whalau wai. Ai eini suinga mani mita upo ngongo. Tato forum le nei. Mai tō fisiri e watu lau tali. Whaamama whaamarino. Tasi ai leo le mea saol tala saol na. Ia leo se uma le mea le tupu maitua. O le ae le ufua se tapu le observa. Le whai ia. Ia. Tu wai pēr lai whai pēr. Ai ama se ngau alofa ngau le ngau mata ua le mea le sa. Whai fui whamatalanga, whai se isini. O manula i al malo, leo e sa no ele te to lua. O disi o leo faupo ni leo tuai. Leo tuai. Some of the trusted people say maua o te whaalia ingoa. Mai sole. Ana vela o whatanunga le komsina suspend. Whaisua suenga. Maua, charge whawhalpui pui. A vese manitanga alwenga. Leta tau unta intangata whapea tu te whaalataina. Intanga alwenga leo. It's dangerous. This is dangerous. Tolo melena o inai tama mo inisio malul malo na maliliu. Me whapea, e atu o swa inga lau whatali mai. E whatali mai na o lima le ai. Atali me ma upenga lana leilo lea, upenga atu leo. Oila le pito i sirio na leanga le temini, o se leo. O le sa o whai to tonu, o le mtanga luenga o leo. Ai ona whaalata ina so i fua o leo atu e whainga luenga. So I will, oh yes. O te whai loa. Ma le whatu te le toi alo le whaalau longa o lato uma nei whai me varea. E lawa no whai atu whale o tangata me tautia. Tautia. E ua avela o whatu nunga i le loia siri faule i nei. O i tā vale o i whale tupe me umata sei uma mai. Tupe palpala nei. Ma e ola ma whai lato sa o tonga i tupe le atu. No mei e tauna mai lalo le malo. He longa paulo la o ingo tangata nei. They fought Samoa is a free nation for drugs. They ai. Awale ula vale le mele tau te alu te min nei. Oi la tau e mai e whai anga wapea. Ma sa loto. Samoa le tunu e sa loto. In tangata sol tu la fono wapea. Ai o le whamu e muna leta pena le te min nei. Whatsiria tu la mara si fulumi ki au na wailena mai ni usila mo tumalo i le whaalen whauria. O lena ia se fina ngalo se sa sotina pa kisinisi mo la kia ngata toa. E le lava le se lengi langa o le solfonga ato.
Alena ma ua I whasalonga mai le tio le usila. E na spulu miliona na tala sanga ina. E le whainga ma lo le nasi mwai atunei. Le fionga sa uka pito. E le whesibi lo fionga. O fio ele toa wharo fionga. O fina ngā loa ilo fionga lana le wai pale mai. Wala ba le se leni. Po le se bia ba no mo. Nisi se leni mo le. Wala nga pia o le o langa anto le la. La imane tangata le la fianga. No walua I tua I te fitu ala. E wa aile tina le na sau whaali mailo na ngaule malie. Ona ese whamanu yang ali tu malo. Iai la toa fitu langa tau fingota. Ese whamanu yang ali tu malo ia fianga pisinisi. No walu wailan pisinisi sa ole. Te lela fianga. Mal mele fatu langa le malo. Ese whamanu yang mo tanga taitotasi. Ese whamanu yang mo pisinisi. Ela le utua mamau tauna whaalu mena nei umal masina nei. Woman allocate lay every personnel. Mai tangata matua tau tamatiti pepe. Lau vai vai. E o voi lai tū langa I pisinisi. La whau vai vai. E a fia isi umu ma safata. E ma tau teo mai te tonu. Whapertala na 4 miliona leo umana negotiate for now to start up the negotiation. And ma fono mo Winston Peters. Ole ministale na Foreign Affairs. No utar sanga ya Winston Peters. Ole olanga atole la no foi tato mo leva ale. Ta una full compensation I le mea tan fe ngai. Ole o mai to e vesel la to va e faise a wala le lei. A woni te le isa fianga mo le. Si sio manga. E le fa solo is fatala no. E isto pe muri mai. He assure me this is just the beginning of 10 miliona le. Ai o mai whainga malo I te tonu. Wa umana whai ngā whono ina le whainga malo le whionga sawa bitu. Nā le 2 miliona e ave mo sa whata. Ato mai lo sui whai unga. Ave uma le se 4 miliona mo le tu malo sa whata. Masi umu. Tā tiam tanga luenga le malo se ito e saule stupe pe 4 miliona le muri mai. Ona whatu langa le pui ngā luenga la vea I mo susio manga. Ai mo teimini nei. Wha mua tangata I le mana onga la iai le taimini nei, that is our priority. Mai whamue le umma le masina le nei o Januari. E le distributing al tupi. Lata simun muli lo fionga o lata mai se te me bo se kom sina mtanga lo malo ai pe fia bo ni solo. Ta sanga le no me na falon. Suru lima I latou na apalai. Ma e lo fa solo le lo longa te mine o mali lo longa pisasi. A le fa solo lo longa pan mi mal ka beneta. E le titi to finga le. Ma e tau na mate tu le tu langa sa o tau ta otoi. Ala wo mana mai le these questions ale mal panel na to. Ai lo fitu na ie le an mi au nei mal ka beneta tulanga le me tauna ye a tatu talo ye mo stato kom sina le le pasi tanga tem fai ona ye tu la I tau aven tanga luengo nei tai au sa fen mato no tu faftai avela wa popo inga awana I ngalo tanga luenga lea o le malu le tunu malu I fafo malu I fale nei fata longa I vai se sir me umana asa e le mau kom sina mo mua uma amatanga amata mal komsina o leo palangi saulo lua komsina Samoa ya Alfonso Philip saulo to fala vetu una salio komsina Samoa ya sau ya ngalu ya Sani Schuster sau ya ngalu vao sau ya Timani sau ya Asi Playclock sau ya fo ya Lorenese sau ya fo tayo alo yo ya longo le na lua tunei eleta tau ona fata malas komsina piki temini ale uto vai Fesa ele aisa nei sa tau na fai suru gosu tau sanga te ruai. E la tātou tau atu ne tau fofole me o tō tō ano le mea. Hale tō vai, sefe pankeke. That's how rooted le mea lea. Whakau whakasiki ke pua maisa. Aisa, umina tu, leisa ngā luenga na whaia. Me aise o eba aipo lar whai unga tau na whai. Aisa, u whataringa tuli. Ai nisi o susu engana mai o afia nisi o maro o mai. I le eto e tau mua alo la ufai unga man mele ufa solo.
a mai lunga se tatou vavailaga o I le lei e le whainga whainga lo fiufi. A leno mai tauina, sefulu tausaga te aluaina o mai li poti. O no winga le se mea isi minista mua sa ilo fisa o leo na whai al mele. Na ona pepese o malosi le isa alala to mena whai. Wāti reina poroka aisa ala tunu. E le lau tatou vai e. O ai le la mua. Sa o la your quarantine. O ai la mua. Sa o isi o tute. Sa o isi o fea. Leo, ma watu isi tulanga tofi o leo ula aisa uma. Drugs. O le lo loto na me le tatou voi. E la tatou mafiti e tu nei. E tatou ona sa ipea. Somebody has to sacrifice and start all over again. Le foi mai tau watu le. Whalea, I se vai. O lau wa whamota I stangatai o mai tau nei. E le to e tau mua alo le malo. Whale o loa umai ana a fie kiria se uma. E watu foi lava noa le malo e whaia iati na e me uma. A leo mai tau watu. O I la le. A o I o mai ita mai tia onga. O I o mai le atunu. A se vai le mele e whaini. Le tio te pasi mai si tae o I tangata o sisiva o whale kongu whai airu mai. O le mela le. O pei o le tano ava. Wa umatate o tano ava sa o ito ine whaitala ma upo tano ava. A leo kango ava i eisa. E le to e tau mua alo le malo. Ai o le tulanga le tatou submarine cable. O ia se whanoi mo le maro e toi au mai ia le submarine cable ni nana le maro. Wa e re ngata ma le maro e o lava I customer solo complain le service solo au mai e company e rolo o patinoi au mai. Mori mau o tau. Mori mau o tau. O al tatou internet. O le ale coverage le sa mo. Mori mau o tau. E le fatu e na o se tala. Witness o tau. E ale tau o le mele. E le uman wha tau le teita e uma. Ta uma le 4G mo le 5G. Is that real? O nei le so na o whatonu i naile min staff so ta inga. Na talo le fono wha pitoa o mai shareholder ia. O UTOS. O le nupi wha. E ma life insurance na Samoa. O la tau na le wha pe le shareholder I. E ma le Vodafone, e ma le Digicel. Se mai se tara no po fere ta tier kei po lea. Talu o na wha vaile mene nei lua fesu, valua fesu iwa. O te le iwa ai wha atasi wha sui o le pale mene I se talo se tupe. O le tato kei po lea. A wha pe foi la le mai o na wha pe o private companies. E tauna mai lalo nupi wha po lalo le life insurance po lalo le UTOS. E la wa mia mo la stofi vaso ne fa mato fono va to. O le fai ungol mele nei, to fa foi mar ke po le lalo malo. Se ser fa upunga, se ser fa utanga na fai ai. O le fai mai le se malo si angol malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala la mena fai ai. A mena fa le malo, o fit su 5 miliona e ti velo per cable per fa pele lo al malo fai. Ale wa umana avele pule tangata tu laulava. E ia ala wali ile au service provider. E sa fa fai lunga I ole o sei alo te sa fa fai le retail. Ola fa maoni o le mea. Le wa umana avele au fatu nunga le vai asore nei a nei. Min staff so tainga o ea umama yame na no maila I felfono. E ta pena le pepa fa atu la fono le malo. To e fa fo I mele keipo I lalo le malo. O mo foi no fatu nua le asore nei. O e vai uma le mele sa il post office. Le mele sa il telecom service. O e to e fa fo uma le fale le na. E ta pena I le fsota inga. E tauna to e mautu mai tato telecommunication. E vai le se tato fale. Lau ave le Vodafone le fale na fatau ese il Blue Sky. A watu el tato sakeliti. A watu e ma assetu man malo. Fatau il Blue Sky to fatau le Vodafone. Le se tato gateway. Lau e fiti le mea. A tu sa meme fa apel tato telecommunication.
O tau sirfila o tau temini nei. Cyber security and cyber crime should be the first priority in malo. Wa fa wale tu e malu tato whamtalang. Alfa mo e moele na e tu e fo i mele malo. E wale mele tato digital TV. Tu low lava. Tau fo intu e mai lalo le malo. Fua o mai meia o a seta le malo. E controle le malo le tau tala whea ngai ma le lei mo tangata. E le la walu temine o tau a fōtinga TV1 le pēing o tau meo titisa. I le titito TV. Tau matama o tau. Ona, tu langa bisinisi private. E a mai al tātou ba. E a whai al tātou ba whetau stau siai. E whapela tau ti tai tere nare. Inta puni uma in the lock system. Ai ta tala i fō le titito. O le anganga te tauna u le malo so soni moto. O le mta upule le tofia o le fionga ia fona kuao. E avea se tasusu le komisi tangata whainga muna maro. Nau fionga o le se tasilo mta upu sa tele na te ina i po i o le tofinga leo i conflict of interest. Ia e pei whai ona i le mta upu le fionga ia tule. Ia e me whailo maro le santula i mai ia vea ma officio silio tanga le no tupu tau sanga o mai. Nau fionga o tofinga o fuma kuau e le tau silio ia mai tala fia mai o tofinga o na o na baa ai me se po i o to mai o le po i tamali ai pe o ta upu o langa langa. Pele e sila nau fionga o iai se ai a fitina i le fionga ia fuma kuau ia ai me se po i o le fionga ia le sui pale ia tau Ia, e mori maupe o tau. E ia inga te tau no tau sila ia le mele tau wase mele laina le mele po fe ave i le conflict of interest. O le tofingo funpuao, wana o ia o se tangata whainga wenga o komisi. It's only a member of the commission. O la iai, le teitei fono o komisi. Me mo mole na. Lona lua, o le ese senga o mei e lua. Tu lau lava fo il mesa pisai fo ia tu le epa malonalo. Ia, tu langa lau te tele na. O le pale mea o tama. Ai pule le tari i tupe le tunu. That is a pure conflict of interest. Mai, e ma fain fa tu langa o le tamai lona tari. O le mele, a toi lupe malon tu a fine. O lona winga la, o la fasala i la soifuanga o puni puao. E re mawhaina mawaso nā wanoa I me bea fatula. Al mea mi o tonu la vaia. She is only part of the commission. Tau awele ngā luenga. Al wha ataua ngailo la o le pule ma le paremia. Whai o tole whaapsinongon mea nā. Al tūlanga la vaia ana whaapela e sau nei whaapea o whunpuao lau te fono. Ien tau tala wheu ngailo le tūlanga lea. A peo no whaatu whara tu a san. It's a bit different between brother to a sister. Ai ese fo mtanga luenga. A mtanga luenga ia le tātou te fsiringa le temini. O le mtanga luenga tu pito le malo. I reini tu pelo te al pisasi. Pāua lato whai, unga o le whiriwhiri e tangata whai ngalo. E whetau I mo le whamoe moe. Ki whiringo tangata whai ngalo. Na esa noma si ito tali may Amerika Samoa ia o na mala iyo si tali ka mo ayo paseni ang lupi ka mo muna yung tuon Ua ke kere mano rol paseni Olo iai por kalame fatati al tato mano ile lave ina or back to school it's come out pretty soon te musu ta watu te futo o fasal lau skala si It's not only Nupifa. It's not only Nupifa. Oro ieri me ono fufu el tato mano e tali e tuai le tunu. Whamama venga moa onga, whamama venga mo soifu malo loina, me umalava martau soifuanga. It's going to come out very soon. Ele na Nupifa la, alusangi vona Nupifa la sasa pala ya kenyu. Pato leta pena le teimi nei el tulanga le
whamamavenga mo tātou umalawa ile ia ea onga. Te lolo nau lansa tamaiti, me pasese tamaiti, me lansa toina me whapena ia e onsa. Onsa i lae tapena, te loa lava o lae tapena le tangaluengo tupe. Ai leo te whai atu. E ile si angale le ilai muri mai. Ana whapena atu tō te pēsa iam tō tau mā te ia polea. Ai ona sa i se i tātou tau nuu iai ia no tō sisila lea. Sa mātou whono nei man minister, man tanga luengo sana si. E tatau, ona mai o le lei i lātou, le a occupy ina le tātou whale. Awe lava noa ia i lātou o atina. Awane o vai atu, o iaini whai ngā kengi, po ni tangata po se kamai, po ni pisinisi o lewa na amata ala atu atu fo te whao lewa noa lea. O mana avela wapo po ingana ni minister, ia ma le tanga luengo sala si. Nona lua, o le ata pena whaatasi e LTA, tanga luengo si siomanga, tanga luengo whainga whaiva, ia man tanga luenga sala si, e toi whaafou ato o le tatou ka pakare tua. Toi whauisi e tatou whale, whaatari pasi le le, kiria e se male au whaakau drugs ia vai o. Ai sau ato o le whaatari pasi e sau atau mai le, i le whaleia. Au ane toa iai se mea tasi e toi whai e whafo ina lango ina le tupo ina whaafitau. Awe la tau to tonu e whalai la ko pankeke ma kirikiro ai le camera ki reira la whai kongo ma keki faule. Ina i au ane toi tula i mese me whapea. Au whafo. E le te tau unto tu e wheleu tato vai ni le risk ma le lamati o mea. Ea ai o loo whaasolo le taranoanga e tauna to risiol a toa le ka paka nei tua. Whaatulanga me tu oi pasi, whaatulanga ina ia le ngata ina matango fia tato maketi. Ai le leil tato pa stop. Ia, mori la ngang whaaftei tele, tato tu stala, whaaftei fo i moltou whaatupu manatu le nei aso, mai se fo le tu fasiri mai. Ia, o le tele la vo fasiri le manino fo inao tato mtaupu. Ai moli atu whaaftei tele le tato maftanga le nei aso. Ia, sa moa malau mai mo mai, whaamalulu atu se upu la vale. Tala foi ma tau fai pea e whaamalama tu lango wha moe moe, tau fai e tu lava le ofisa o le tātou pāli mea nei, le whiunga pe statu singa, ma leo whenga luen. Ia, o le whaamalama mai no tu lango o lo tātou tera noa mwhasoai. Tātou talo i le tua, las whali le asau nei. E mai e nisi o fontanga le tātou kapeneta. Ia na toi mau atu foi leo nisi o a tātou whamtalanga. O li atu mo nga whai uma le whamanuianga, le fontele, tauto ina uma, tari si e whakasa, i le raulangi atoa, i Amerika Samoa, Samoa nei matunu mamau, i a manuia lau tō whātō whala inga. Mai mo mori atu le ngā whaaftei tele o na le langulango sua. E alai tau whainga le tātou malo, i whaafitau li uma ma mea ua tātou tau nui i nei taimu. O li atu le whaaftei tele, tāpo ingo mau Samoa i atunu mamau, mai se foi Samoa nei so se tawha e fia. Tātou whiloa i se teimio mua. Ona whaasolo e leo tātou Paul Kalame. Al nei tū la, whamanui atu mai manuia le whiawhi, manuia le whono usu, al pare mene le aso a tai au. Whaasoi fuia mai manuia.